Karibu tena guku kwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thenge mwini wa nyimbo cia kugoca Ngai uria wirigite gukomerwo ni mathina na mitangiko thutha wa mutambo wake wa YouTube channel. Kuyu ni memenyi na mikora uikaine ta PHILIS MBUTHIA ni arekereirie ndeto njega, ndeto cia ũhotani RITA o ringi ndeto iria ciatiga Kenya na mafans make magegete muno hamwe mena gikeno kiingi muno. Mwini uyu agithingithia nenda na ndeto cia mwanya na PHILIS MBUTHIA wa social media pages kuhithuria ũhotani wake na kuumbũra ni umwe wa arutwo magakorwo makigraduate muthi wa Friday no this week thukuru-ini munene wa Kenyatta University kuria akoretwo agithoma. Tukiuga congratulations in order PHILIS MBUTHIA, mwini uyu akihithuria ndeto itaroikaine ciĩgiĩ guthoma gwake ta uria kuona thiini wa video no. Kikuyu Daily News, subscribe. Hello my people, how are you? Mtoto wenyu hapa PHILIS MBUTHIA kama kawaida. So, mimi niliingia KU 2012. Nikaanza 2012, 13, 14, 16 nikamaliza exams. Sikurudi kwenda ku graduate. Of course, kwa sababu nilikuwa nimezaa na nikazaa na nikaolewa. Nikaolewa. One of those zenye nimesema ndio order yenye nilifanya nayo. Okay? So, alafu nikaimba. Okay, nikazaa, nikaolewa, nikaimba, nikahit, nikakuwa kila mahali, nikatembea dunia, siku graduate. Saa hii 11 years later ndio na graduate. The official graduation. You see, juu huwezi pewa certificate kama uja graduate. But nilikuwa nimemaliza exams, niliku graduate tu, ndio mimi huyu.